Hello, ladies and gentlemen. Hope you are doing great. I'm Diogen. I'm a teacher of English. Today's video is so amazing. Before I made this video, I was so happy because I wanted to give you something that is very essential. So I'll be teaching you, but also including some of the conversations and the advices. I'm sure you will get something that is very important. You will get something that is very beneficial to you. Then it will help you to improve your English, to help you to use polite English, to help you to improve the way you think about English. I like to tell you about this. Muri video y'uyu munsi ndajya mbigisha grammar ariko nanabaganiriza muri za tekinike mpora mbabwira z'ukuntu mwakuza icyongereza cyanyu. Munyemerere muze kunyumva, muze kuntiza amatwi, then I'm sure this one will help you. Nkunda kuvuga ngo I'm sure kuko mbizi ko ndi sure umuntu uza kumva ino video akayirangiza biraza kumufasha cyane. Ndabizi neza kuko ntago nigisha kugira ngo abantu bibagirwe, ntago njya nigisha ngo abantu ntibumve, ndetse nizere ko abenshi muri mwebwe hari byatangiye kubafasha mwiza hasi, abandi turi kubafasha mu masomo ya online, ariko mwibuke muri mwakoze na subscribe kuko nudakora subscribe bivuze ngo isomo ry'utaha ntago uzaribona. So I'm going to be with you in this video, but I will try to make sure that I'm teaching you grammar, but also telling you other techniques and the advices about how English should be improved. Trust me and be together with me. Then when you finish this video, come and maybe text in your comment section and tell me if this one is important to you or it is not, so that maybe we can know what to do, what to change, and what to keep doing. So we have to cut on some of the things, then we have to stop some of the things because of you. You are our viewers, you are supporters, you are everything to us. So we can't do this if you are not there. Nimwe mutuma dukora amavideo, nimwe tujya ibyo tugeraho, kandi natwe twishimiye kubona hari aho mugera muri gukoresha icyongereza. I tell you most of the times that I'm not the most expert person all over the world, but I have some basic information and research that I took from somewhere. Then I think that I can share them with you, then it will help you. Ibintu nize, ibintu abanyigishije mu mashuri asanzwe, abanyigishije muri kaminuza n'izindi training nakoze, byanyigishije kwigisha ndetse no kubwira abantu ko bakuza indimi cyane cyane icyongereza n'igiswahili. Rero nzano kandi nishimiye kuzabona muri gukoresha icyongereza, nicyo nishimiye kuzabona mpura namwe muri kumbwira ngo burya nigiye icyongereza hano kandi byaramfashije. So without going further, allow me to start by telling you what I want to tell you today. What is grammar? How do we use the structure? Why do we need grammar, and how it is important in English? In the recent videos, I told you about speaking practice and the different things that you have to do to improve your English. I told you several strategies, and I hope some of you or all of you have used those strategies and you really see your improvement. So I'm going to tell you why do we need grammar. What is grammar in English? Can it be possible to know English without a grammar? Obviously, no. You can't know English if you don't know grammar. So we need grammar in everyday life. We do need grammar to speak English. We need grammar to form sentences. We need grammar to talk to people, and to read everything in English we need grammar. Mu mavideo menshi nagiye nababwiye ukuntu wakimproving icyongereza, niki wakora se, niki wahindura. Uyu munsi video y'uyu munsi ngiye kubabwira ku cyitwa grammar. Na yahe mahame, nizihe structure se cyangwa se ukuntu tugomba guforminga ibintu, kubyubaka byashyizweho n'ururimi kandi bibyishe uri kuvuga ibintu bidakunda. Ntago bishoboka kumva ukuntu ushobora kuba uvuga icyongereza utazi grammar. Grammar nayo ni ingenzi. Even though speaking practice, we need speaking practice, but what do we practice? We practice grammar. So what we know in grammar, these are what we apply while communicating with people. Ibyo tuzi muri grammar nibyo dukora practice, nibyo dushyira mu bikorwa iyo turi kuvugana n'abantu. Mbere ko nkora ino video nshaka kubaza ngo vuga ngo njya buri munsi, aka kandi kurya, ejo narariye, ejo ikigihe nari ndi kurya, ejo hazaza nzarya, ejo hazaza ikigihe nzandi kurya. Ibyo bihe bitandatu mvuze urabizi? Ibyo bihe bitandatu mvuze wabikoresha nkuko mbikubwiye? Njya buri munsi, aka kanya ndi kurya, ejo narariye, ejo hashize ikigihe nari ndi kurya, ejo hazaza nzarya, ejo hazaza ikigihe nzaba ndi kurya. Do you know how to say this in English? I don't know. If you know, that is good. If you don't know, please come here. You have to know grammar before you do anything.
in English. Ibyo ni ibihe bitandatu wagombye kuba umenya by'ingenzi. Harimo ibyitwa simple tenses, hakabamo na continuous tenses. Hari iyo twita present simple. Banza umenye ngo uvuze ibintu bihoraho buri munsi. Present simple ni ibintu bihoraho, ukuri kuzwi, habit, general truth. Niba ujya gusenga buri munsi, niba ubyuka mu gitondo saa 12, niba ukunda umuntu, ibyo ni ibintu bihoraho. Kugira ngo tubikore dufata icyitwa subject, tukongeraho verb, nta kintu duhinduyeho. Subject plus verb. Subject ni nde? Ni njyewe, ni wowe, ni mugenzi wawe, n'undi uwo ari we wese. Njyewe, I, ubwo ni subject nge. I mbyuka, I wake up, mbyuka at 6 am, saa 12 mu gitondo. I love, nkunda. I hate, nanga. Hope it is understandable. Ni ibintu bihoraho. Ahantu duhindura muri present simple ibintu bihoraho, the facts, duhindura iyo turi kuvuga ku muntu umwe, ubwo ni we, he, she, cyangwa se ikintu, it. Niho tukongeraho s ku nshinga zimwe nyinshi cyane. Hakabaho n'izindi ziri special nka to have, tuvuga has, to do, tuvuga does, to go, tukavuga goes. Ubwo niba mvuga kanjye ngo I wake up, iyo ari she turavuga ngo she wakes up. Ibyo bikaba birarangiye. Niba ari ibintu bihoraho, ibintu bizwi, tuvuga subject, twongeraho verb mu Cyongereza. Ibyo hose wabikora. Niba hari ikintu nawe ukora buri munsi, kivuga icyo gihe. Iyo ndi kwigisha abanyeshuri bakunda kumbaza ngo ariko sundi ibintu ni ngombwa. Yego, ni ngombwa cyane. Debate zirakenewe, ariko we really need also to use these tenses because are very important while communicating with people, while talking about any action, because any action that we talk about in English, we need to put in one of the tenses that we have in English. Ibyo ni ibintu bihoraho, ariko hari n'ibintu bigukomeza aka kanya. Iyo ngiye kubwira abantu ibintu bigukomeza, kiramo icyitwa verb to be. Umuntu uzavuga ko hari ikintu kiri gukomeza kitarimo verb to be, uzahita umuhakanira. Akongera akakubwira ngo nta ing form ibamo, tugushyiraho ing. Ubwo ni ibintu bibiri by'ingenzi bibamo ikintu icyo ari cyo cyose kiri gukomeza. Habamo verb to be, hakabamo na ing form. For example, I can say I'm teaching, ndi kwigisha. Am the verb to be, am. Okay, I am teaching, ni I subject, twongeyeho verb to be am, twongeyeho verb teach, twongeyeho ing form teaching. Ubwo bivuze ngo ni subject plus verb to be plus verb plus ing form. Biroroshye. Navuga ikintu uri gukora. Maybe you are cleaning. Uri gukora isuku. You are cleaning. She is. Ubwo verb to be tugira muri now present continuous, ibintu biri gukomeza aka kanya present continuous, dufata subject tukongeraho verb to be. Verb to be ni izihe rero? Ni am ikoreshwa kuri I, hakabamo are ikoreshwa kuri you, we na they. Noneho hakabaho na is ikoreshwa kuri he, it and she, cyangwa se igakora ku kintu icyo ari cyo cyose kimwe. Kugira ngo umenye kuvuga rero ukeneye gukoresha zino tenses. Zino tenses izo ni ebyiri, hari present simple, ibintu bihoraho, present continuous, something that is happening now, ikintu kiri kuba aka kanya. Ariko se havuyemo ibyo ngibyo, nkubajije si byo mu gihe cyashize. Ibyo nabyo ugomba kubimenya. Mu gihe cyashize nayo ni nka present simple, ariko mu gihe cyashizeho dushyiraho verb iri mu gihe cyashize. Akantu kagoyemo ni ukumenya ngo ino nshinga tuyitondagura gute, kuko dufata subject twongeyeho inshinga, subject plus verb, ariko inshinga igomba kuba iri mu gihe cyashize. Niyo mvuze ngo I wake up at 6, mbyuka saa 12, nshaka kuvuga no mu gihe cyashize, ejo mu gitondo. Okay, yesterday morning I woke up. Ntabwo tuvuga ngo I wake nanone, no. Inshinga irahinduka. I clean every day. Maybe I clean my house every day. Buri munsi nsukura inzu yanjye. Ariko ari ejo nshaka kuvuga navuga ngo I cleaned my house. I cleaned my house. Cleaned. Inshinga nyinshi ziri regular, twongeraho ed mu gihe cyashize. Nuko rero izitari regular ubwo ni irregular verb. Tuba tugomba kubimenya ukuntu zihinduka. Okay? Ukamenya ngo niba ari do ni did. I do my homework every evening. Niba buri mugoroba ukora homework cyangwa se umukoro wo mu rugo. Noneho ejo wavuga ngo I did, do ihinduka did. I have now, niba mfite ikintu aka kanya, niba ari mu gihe cyashize ndavuga ngo I had. Ariko iyo kiri gukomeza, ubwo ni iyo kiri gukomeza, nibyo ngiyo ari past simple mu gihe cyashize. Iyo byari biri gukomeza mu gihe cyashize turavuga ngo ni past continuous. Ni igihe cyashize, past continuous. Nabwo nakubwiye ngo ibuka kakabiramu nakubwiye ngo
Continuous yari yose ivamo verb to be ikabamo na ing form. Ubwo naho hagomba kujyamo verb to be. None se na muri present dukoresha am, is na are. Mu gihe cyashize dukoresha iki? Was and well. Izo ni verb to be dukoresha mu gihe cyashize. Biroroshye. Kwaka ejo iki gihe wari uri kurya bya nakubwiye. Ejo iki gihe nari kurya. Yesterday this time I was eating. Dufata subject I nko muri present continuous. Tukongeraho verb to be ariko verb to be ntabwo iba ikiri am na is na are. Tukongeraho was cyangwa were. Was ikora he? Kuri I ngewe no kuri he she na it. Were igakoreshwa kuri you, igakoreshwa kuri we, igakoreshwa no kuri they cyangwa se abantu babiri. Ibintu birenze kimwe dukoresha were. Okay? Wewe wari uri gukora iki ejo? Wari uri kwiga? You were studying. Uri kumvamo ya verb to be well, hongeraho na verb ifite ing form. Study na ing form, studying. I have to do like that. Kuko ngomba kubikora. Nawe rero iyo twigisha abanyeshuri online, turababwira ngo ba making sure ko bumva tenses. Nawe rero niba ushaka kuvuga icyongereza ugomba kumenya ngo icyo ndi kuvuga kiri mu kihe gihe, iki gihe se, mu nzagihe se, mu mpitagihe se, ni igikomezo se cyangwa se continuous. Ngewe iyo ndi kwigisha abanyeshuri online, amaklase nigisha online, muri kubabwira ngo binde gukora amakosa muri izi tenses byibuza esheshatu z'ingenzi muri ibi bihe bitandatu by'ingenzi. Ushaka kuvuga ngo wari uri gukina ukavuga ngo I played, aho uvuze ngo narakinnye. I was playing, nari ndi gukina. Subject plus was or well plus verb plus ing form. Yes, that is how you have to do that. Ibyo nibyo mu gihe cyashize. Reka mbabaze mu gihe kizaza. Future simple. Igihe kizaza ejo uzakora iki? So ufite umupango se. Ufite umupango, you have plan tomorrow. Bigerageze. Mu gihe kizaza ikintu cyose kiri mu gihe kizaza kirangwa n'icyo twita will. Will bivuze ko ikintu kizaba mu gihe kizaza. Ubwo ukabona gushyiraho ibindi. Kanjye ejo hari ahantu nzajya. Ubwo kujya ni to go. Ntabwo inshiga tuyihindura, turavuga ngo I will go. Wongeramo will yonyine. I will go. Nzajya. Hehe. Shyiraho aho ushaka. I will go at market, ku isoko, at school, ahantu hose uzajya. I will do. Nzakora. I will eat. Ariko se will confusing na future continuous. Ni iki kizakiri kuba ejo iki gihe. Ejo iki gihe nzade gukora iki kintu runaka. Kuki abantu bashaka guconfusinga future simple na future continuous? Ngo ntago nzaza kwa ko ndaba ndi gukora. I will not come because I will be working. Urumva I will not come, iyo ni future simple. I will not come. Ntago nzaza. I will not come. Nuko twashyizemo not hakana. Ariko iyo yindimo ni future continuous dufata I. Kuko ari subject, dufata subject, twongeraho will, tugashyiramo verb to be. Nababwira akantu kose kari mu gihe gikomeje dushyiramo verb to be na ing form ku nshinga. Verb to be dukoresha mu gihe kizaza ni iyo bita be. Muri present twabonye ko ari am, is na are. Mu gihe cyashize ni was and well. Noneho mu gihe kizaza dukoreshamo be. Nawe uvuga ikintu ushaka kuvuga ngo be, shyiramo be. I will be working. Nzaba ndi gukora. I will be traveling. Nzaba ndi kujya he? I Paris. I will be traveling to Paris. Tomorrow this time. Ejo iki gihe. Tomorrow this time. I will be traveling to Paris. Uri kumva ko nashyizemo be, nkashyiraho na ing form kuri travel. Nawe gerageza bino bintu. Gerageza bino bintu ni ingenzi, bizagufasha. Gerageza zino 6 tenses nuko niba uri kuvuga umenye ko zitandukanye. Kugira ngo uzimenye byandika ahantu hasi ku gapapuro. Okay? Note down. Nukutange interuro zisanga simple sentences. There is no need of compound complex sentences. Tangira na simple sentences. Then the more you practice, the more you improve. Start by simple sentences. You don't need compound complex sentences. No. At your level, start by simple sentences. Then the way you practice every day, consistency will build something that is profound. Make sure you try this. Rero niba ushaka kubivuga, making sure, okay? Umenye neza kuri gukoresha ibyo bihe bitandatu. Abanyeshuri twigisha muri classes za online nibyo tubatoza, ariko nanone tukabigisha kubivuga. Niba umenye grammar, menya ngo none se ino grammar ko nyizi ngiye kubivugana n'umuntu gute njya ku isoko, ndamubwira mu kihe gihe mbikene, mu gihe gihoraho, mu gihe kizaza, nkeneye iki? Ibyo nibyo twigisha muri classes za online. Aho nashaka icyongereza online, twangiye twigisha icyongereza online, twiga mu buryo ubwiza nkuko nawe babwiye bwa Google Meet, aho mwarimu abarebana
n'abanyeshuri biga hagati y'isaha imwe n'igice n'amasaha abiri. Aho ngaho kuri screen tuba twashyizeho nimero mwatwandikira abantu bari interested aho waba uriho hose. Akazi waba ufite akariko kose avuga wemerewe gukoresha telefoni na laptop ukaba ufite na bundles. Wigira ubwoba aho waba uri hose mu Rwanda, muri Africa, Asia, Europe, America, wherever ahari hose twakwigisha kandi ibintu bikagenda neza. Then iyo tumaze kumenya grammar turavuga ngo noneho how do we apply grammar. Applying grammar ni gufata nk'izi tenses nkubwiye esheshatu noneho ugatangira kuzikoresha muri real life situation. Niba ugiye gukora ikintu ugahita uvuga ngo reka mbi practicing nk'uko mwarimu yabimbwiye. The teacher told me to practice this. Mwarimu yambwiye gukora bino. Niba ugiye kuvugisha umuntu uhita uvuga ngo mwarimu yambwiye future continuous. Okay, reka mubwiye noneho ko ejo ntazaza. Ejo iki gihe ino saha uri kumbwiraho y'ejo njyewe ntakubeshye nzaba ndi gusenga. I will be praying. Nzandi gusenga. Okay, nzandi kujya Kigali. I'll be going to Kigali. Ibyo ni ibintu byoroshye. Practice it. Nuko utangire bya applying mu byo uvuga, mu byo ugerageza mu gitondo. Uko ubyuka mu gitondo subiramo zino 6 tenses. Nuko n'ubuzizi kumenya izindi 6 tenses zisigaye bizakorohera kuko ahaza ari ukubakiraho. These are like basic 6 tenses. We also have other 6 perfect tenses. Dufite izindi tenses esheshatu za perfect ariko ntiwazimenya utazi zino cyane dukunda gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Kumenya Icyongereza, you don't have to learn quickly. You don't have to be on pressure. There's no pressure. There's no need of pressure because we follow steps, we follow process. Kandi uko ubikora buri munsi, uko ubisubira mu byutse, uko ubisubira mugiye kuri jama, uko wihingiro mu ikayi niko ugiye kubimenya. So start practicing this, start applying this in simple sentences, then you will come and tell me if this one has worked or not. Ariko I'm sure you'll come and tell me that this one is very important lesson. And I look forward to meeting you in the future using correct tenses, using correct English. To know English, you need to start by grammar lessons. Then you apply that grammar in a simple conversation, in a simple dialogues, in a different things. So thank you for being with me in today's video, and I'm sure you're going to gain something important from this video. Make sure you practice it. Make sure that you give yourself a lot of exercise and the others. Please. Thank you. Bye.